Shosho guys, welcome back to Speaker Nawe. We are back with another album review. So namhlanje siphethe i-album amaskandi entshashayo ingaconsi phansi. So today siphethe uSicebi Dlamini, abanye bamazi ngenkosi emagcokama. So insizwa yale phansi emsinga ke. So thina ngapha ku homeland wami esikhothi because asinayo umuntu omkhulu amaskandi. So inkabi yethu isivamise ukuyiclaimala sithi hayi no uSicebi wethu. So uSicebi ukhiphe i-album ephuma ngomhla ka-28 November. Igama le-album ibizwa True Colours. So inengoma nje eziningi zu-18 ayi nami ngilalelile ngeweekend ngayizwa no I think ikhuphuke ngempela sayazi uKing Polite udume kakhulu ngengoma lezi zothando abanye bawubiza ngomaskandile oPinky because ukhipha lezi ngoma nje exela ngqo la kumjolo lapha so abantu abagoya I think uhlezi izoba umduduzo wabo mesefikile yabona nje abantu abafana nathi kulesimo sokugowa I think nje sikhona ingoma lapha ezopholisa amanxeba so nje ngizo highlight kulezi ngoma ezimbali engizwile because eziningi ezingithintile but sikhona nengoma ezimbali engizizwile lapha uthi no hayi sikhona nezomsizwa lapha nalezi ngoma mhlawumbe ngiqale nje ngayo le ngoma nomsizwa because yona I feel like usirobhi lapha bekumele ibe yinde nyana mhlawumbe noma kubo u12 minutes lapha zithi ukutalabhana nje insizwa lapha ethi ukuthinta na because uthe nje kancane but wambona no akasafocus ngalapho kakhulu ufocus kakhulu uproducer ingoma ezimnandi elalelekayo ezama hit song but ikhona lo ngoma le iphinde ukukhombisa ukuthi no phela lensizwa le yasemsinga ke lapha so ikhona lapha ingoma ebizwa ukuthi sithwele kabi lapha lapha uyamuzwa ukuthi amjida no hayi uyazizwa ngempela inamandla leyo ngoma nje kakhulu inawo nje leso sandla leso somsizo nomnduna yabona nje lezi muthi ujokulaya lezi ngoma zosaliwa ingoma zomsizwa leyo ngoma le ngithandile kakhulu inakho ubugosa phakathi so inamandla ke le I think abantu abaningi bazo catch up nakuyona especially abathanda lo maskandile lo ubuqhwaga lwana onamandla but sikhona ke ngoma zothanda mina nje ingoma yami I think engizophuma na kule album ngithema ngizwa la khona ingoma ethi sazochumelana lapha na ifisarishelo umntwana uyi-vocalist emapiano ubuhle so leyo ngoma ke leyo i-hit song ke leyo angingabazi nokungabaza leyo izowenza amanga so leyo ngoma leyo ngithandile bese kuba i-True Colours ke lapha i-True Colours yona ekwethiwe ngayi-album leyo ngoma leyo inamandla le even kwayona nje indlela ebhalwe ngayo lapha ine message because abazi ukuthi abantu mhlawumbe mawusaqala ukujola nawo umuntu ufike ekhande esinye isithombe then mase kukhamba isikhathi umuntu sowabona ama-True Colours akhe so naye uzama ukuhighlighta lo ndaba leyo so I think abantu abaningi veleke nje emjolweni veleke umjolo nobuqile kakhulu amaqola abantu nje bayi-fraud emjolweni so obvious umuntu mesafika ufike ezenza umuntu omuhle mase kuhamba isikhathi then umuntu sowambona ukuthi no akho ama-True Colours aphumela so leyo ngoma i-message ayiya lapho but ke angizokhuluma kakhulu ngayo ngifuna nilalelele nizwe lena nje ngifuna nje uyi-highlighta because I think enye ingoma esolid album then there is ingoma ethi abangani bakho so leyo ngoma leyo ithi show me your friends and then I will tell you your future so ileso sisho leso no abangani bakho phila nabo bona bavamisa ukudetermine kakhulu ikusasa lakho noma impilo yakho so leyo ngoma le ilapho ke message nje simple straightforward. There's also another song engithandile ethi wamthola unengane ke yo le ndaba baby mama ke inzima ke yabo but ngizoyithinta nje nami because nami ngumuntu ipersonal but ngizoyithinta nje leyo ngoma le so leyo ngoma le ukhuluma umuntu masomtholile ukuthi unengane mawuthi ufuna ukumthatha mthathe mntanami so isiluleke ezivela kumzali leso ukuthi no mawuthi usomtholile umuntu uyamthanda mawuthi unengane mthathe-ke siyazi obaby mama banamadrama even nabo baby daddy bakhona abanye abanamadrama so but umuntu wakho masomtholile-ke uSicebi uthi mthathe-ke lapho angifuni ukuphawula kakhulu izinto zo-baby mama because as I said i-personal but leyo ngoma ngithandile kakhulu ihlangene naye khona nenye ingoma ebizwa amadayimane yo I think leyo-ke ibhalelwe ama-ex yabo ikhona lo muntu wakho we-ex yakho ukuthi noma kuthiwa sekubheda kanjani ngisho ngathiwa sesisele sibabili emhlabeni but hayi noma ngazukhala amadayimane asoze sibuyelane ingoma isho njalo ukuthi no hayi noma ngathiwa sekunjani ngeke sibuyelane-ke mina-ke ambalwa ama-ex anjalo because kulo muntu ovamise ukuhlukana kahle nabantu yabo nje yilo muntu nje onoxolo yabo ukuthi makuhlukana ngathi ngahlukana ngendlela e-right but ukhona nje omunye usisi wase-Winterton le moya ngase-Bergville yo ayabona-ke lo noma ngathiwa sesele siba uthu njengo-Adam no-Eva nami ngiyala lo noma ngakhala amadayimane ngeke straight inhliziyo wayishibheke phezulu kakhulu but-ke ngingaze ngigoye kule video ngiqhubele phambili sikhona ezinye ingoma ezimnandi okwaliwe uyenziwe usinentuli-ke siyazi kube noSicebi bake bawenza umculo phambilini and every time behlangana engomeni evamsuba i-hit song because I think banale ndlela uku-understandana so yenye ingoma naye ezoba outstanding ngithandile nje indlela ababhekhaphana ngayo like I think labo
mhlawumbe emakhamba isikhathi sami lebesinika album because sebezenzile ingoma zo2 and ama-voice abo lakha ayamatch ngale ndlela. So leyo ngoma naye enye engiyithandile mase uba nenye ikhala zome naye I think enye ingoma ezoba outstanding nawe ngiyithandile. Ziningi ingoma ezimnandi but nje ngizothi shwi nami ngixoleke lezi zimbala, but there's also another song I think uyibhalela abalandeli bakhe lephana uthi ke phambili King Polite. So samazi uSicebike laphana ukuthi unayo lokuthi mhlawumbe ibe khona ingoma la azobiza khona ama-fans akhe noma ama-supporters akhe la erida amagama one by one laphana. Angimazi ukuthi uyenza kanjani le ngoma because still ingoma isanda ibe mnandi but usuyendlulisa imessage lo appreciation yabangani bakhe and ivamise uba yinde because usuke erida amagama abantu onke la because kunama-branch am-supporter and stuff. So usuke nje highlight labo bantu-ke labo. Khona le enye ingoma kulama-album akhe andlule la eske ushaya ngonyaka lakudala ingoma la abiza khona abalandeli bakhe bonke abalaphana abafunda amagama abo. So I think abantu abaningi baba personally-ke bafila ngathi ukhuluma nabo because usuwebiza amagama abo. So I think leyo nto le iyamsebenzela and indlela e-right leyo kushowa i-support kubantu abakusupportayo la kushowa i-appreciation ukuthi no siyabonga ukuthi nasilandele umculo wethu. So I think unawo lowo budlelwana nabalandeli bakhe-ke but nje i-album yakhe I think isolid. Mhlawumbe mangayicompare na last year I think iku-standard esifanayo. Angifuni ukuthi mhlawumbe idrophile noma inyukile. I think iku-standard esifanayo even nale ndlela akaqhuba ngayo ukuthi mhlawumbe iy'hloko zama-album zibe nge-English because into ayiqale kudala namanje usastikhi kuleyo. I think iyamsebenzela. So nje I think i-album isolid. Ezo-speaker nawe I think nginikeza u-9 out of 10. Angazi no-1 ukuthi ngimbambelani but ya nginikeze nje u-9 out of 10. uSicebile this coming weekend because ngirekhoda le episode u-Monday. So this coming weekend umhla ka-6 uSicebile une-show ise-Durban ise-Playhouse laphana i-one man show. Kade aqalile ukuyi-promoter but this weekend yenzeka. I'm not sure ukuthi ama-tickets asekhona because bengibona ngathi adayisa ubuthaphu laphana but-ke abafuna uku-supporta uSicebile une-show this coming week. So nje mawuthi use-Durban nami ngizobe ngise-Durban ngomsebenzi but qonde ndiyikhathi-ke lapho mhlawumbe masingaqeda mhlawumbe nami ngihamba ngiyolunguza laphana because that is another thing engiyithandayo ukuthi uSicebile usefocuse kule zinto zama-show ukuthi just wenza ama-one man show because akuyona-ke into easily. Abantu abaningi bayasaba but-ke uSicebile usekuqaleni nalast year ubekade yenzile nalise uyenzile-ke. So nje I think ngizoyivala lapho i-review yanamhlanje album kaSicebile. So mina mase kuphumele le album because uvamise ukhiphe ngo-first week of December. I-festive isuke seqalile mase kuphumele album. So sekhona on Twitter @Speaker Nawe, sikhona ku-Facebook Speaker Nawe, sikhona naku-Twitch Twitter @Speaker Nawe, sikhona naku-Twitch Speaker Nawe, sikhona ku-TikTok c.speaker nawe. Awe we out.